Alright, reka nongere mbasuze kandi bifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nizere ko mwiriwe neza, nizere ko mukomeje kugira ijoro ryiza. Ikaze makuru agezweho kuri aya masaha rero. Reka mbibutse ko n'ubundi turi kwa gatanu mu ijoro tariki 14 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 2026. Reka mabwire ko aya makuru twinjiye mu yihutirwa agiye kugaruka no kwitsa ku ngingo zikurikira. Ahitwa Katugota ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agera ku Ibendera TV yaravuga ko abarundi bazanye intwaro ziremereye cyane ndetse bakaba bamaze kuzestara hangaha. Biravuga yuko izi ntwaro rero zambukanye n'abasirikare batari bakeya baturutse mu gihugu cy'u Burundi bongeye kwinjira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi kubabwira yuko ubu tuvugana amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko muri Baraka ni muri Kivu y'Amajyepfo hongeye kumvikana imwuka mubi. FARDC ikaba yafashe abayobozi batandatu abari bagiye gutabariza abaturage. Byifashe gute? Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru, kandi uze kunyemerera tuze kugaruka kuri iyi nkuru igaruka ku mirwano ikomeje muri Karehe. Ni imirwano ikomeje gukaza umurego hagati y'abarwanyi ibintare zasaramwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Turaza kurebera hamwe ubu tuvugana uko situation yifashe muri ibi bice, kanyuma kandi uze kunyemerera tuze no kwerekeza mu mujyi wa Uvira. Amakuru aravuga ko hongeye kugaragara drone mu kirere cy'uyu mujyi. Bamwe bakavuga ko ari iz'abarwanyi ibintare zasaramwe, abandi bakavuga ko ngo ari iz'abacanshuro zirimo kugeragezwa. Ibi rero turaza kubirebera hamwe ku buryo burambuye muri aya makuru, kandi uze no kunyemerera twerekeze Warikare, ubwo ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igitero gikomeye cyongeye kugabwa ahangaha, abantu bagera kuri 2 baburiwe irengero. Turarebera hamwe ibice iki gitero cyagabwemo, ariko tunarebera hamwe mu by'ukuri ku bintu byifashe. Turaza kandi no kunyarukira muri Tetwari ya Masisi tubabwire ko naho hagabwe igitero gikomeye cyane. Imibare yabishwe turayifite, igitero agace cyagabwemo nako tumaze kukamenya ubu tuvugana. Hanyuma rero nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ngayo ngo ku ngizi ngingo z'ingenzi bitabujije ko turaza no kugenda turebera hamwe uko hirya no hino andi makuru birumvikana bagenda avugwa hirya no hino. Hanyuma nago turi butinde, nge nitwa Umukada hani ku Ibendera TV. Namaze kubaha ikaze, niba bamaze kuhagera nawe ume ikaze unkorere like, utereke wa like ndazikeneye nyinshi cyane. Niba kandi ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, unkorere subscribe, bityo uraba uteye inkunga ibikorwa bya Ibendera TV, wemeje kandi kwinjira mu muryango mugari w'abakunzi ba Ibendera TV, bityo ubutaha amakuru ku Ibendera TV azajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Reka munyemerere dutumikira abadutumye, hanyuma mu kanya gatoya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Mwese ikaze. Ibintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu, ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito, akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waboherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabaswe n'itabi ugahita burundu, kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Atanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Atanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Atanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Atanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A na hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane.
atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango, agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Alright, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Uyitwa Muganga Nzito, uramuhamagara rero ubundi akagufasha. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu bano mudukurikiye, niba hari umuntu ushaka kudusobanuza ako abijyanye n'uyu muganga yanyura mu gikari akatubaza niba hari ufite ikibazo cyangwa niba hari ufite impungenge, hanyuma abandi namwe mwifuza gutambutsa ubutumwa bwamamaza cyangwa se n'ibindi bitandukanye mwifuza gutambutsa, nimero n'akamenyetso ko guteranya 250 7901700 iyi nimero yitwandikira kuri WhatsApp, niho tuboneka, hanyuma ubundi tukaganira ibintu bikagenda neza cyane. Mwese rero mbahaye ikaze risesuye, reka dukubita tubangura twinjire muri aya makuru ubwo hirya no hino mwese mwiyumvemo ikaze. Tumanutse rero Katogota ani muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko igisirikare cy'u Burundi usibye kuba bambutse niyo nka, amakuru aravuga ko abasirikare babarirwa hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 bamaze kwambuka berekeza mu bice bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma abasirikare rero bakaba bamaze gushinga ibikoresho bikomeye cyane birimo ibitwaro bya kirimbuzi muri aka gace ka Katogota. Kugeza ubu amakuru aremeza yuko intwaro ziremereye z'u Burundi zongerewe muri aka gace. Amakuru akavuga ko harimo gutegurwa imirwano ikomeye ishobora kubahanganisha n'intare za Sarambwe. Katogota iherereye muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agera ku Ibendera TV bakavuga yuko rero umwuka w'intambara ukomeje gukaza umurego muri aka gace, aho amakuru ava mu bice byegereye umurongo w'imirwano avuga ko ingabo z'u Burundi zizwi nka FDNB zimaze gushyira muri aka gace intwaro ziremereye mu rwego rwo kongera ubushobozi bwazo bwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro iri mu Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru aje mu gihe hari ibimenyetso by'uko imirongo y'imirwano irimo kongera kwegerana muri aka gace, ndetse hakaba havugwa ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bashobora kuba barimo bitegura guhangana n'izi ngabo. Kugeza ubu ibi bikaba byongeye gutuma abantu bibaza byinshi. Niyo mpamvu rero ubu ibintu byongeye kuzamura urwego rwo hejuru Katogota, ariko si agace gasanzwe. Raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragaje ko ari agace kari ku murongo w'ingenzi uhuza Uvira, ikibaya cya Ruzizi n'imisozi yo muri Walungu na Mwenga, ndetse ko ugenzura aka gace cyangwa se igenzura yako rifite agaciro gakomeye mu bijyanye no gutwara abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare. Niyo mpamvu kongera intwaro muri Katogota rero bishobora kugira icyo bihindura ku buryo impande zihanganye zirimo kwitegura ibikorwa by'imirwano hagati yazo muri aka gace. Amakuru mashya aravuga ko hari intwaro ziremereye zashyizwe muri Katogota, aho bivugwa ko zishobora gukoreshwa mu gihe imirwano yaba yongeye gufata indi ntera. Ibi bibaye mu gihe ingabo z'u Burundi zimaze igihe zifite uruhare mu bikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo, zifatanya na FARDC ndetse na Wazalendo mu mirwano yo kurwanya imitwe ihanganye na leta ya Kongo. Raporo zitandukanye zagiye zigaragaza ko ingabo z'u Burundi zagiye zokerezwa
mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo harimo n'ibice by'imisozi miremire. Muri Mata muri uyu mwaka amakuru aturuka mu Burundi yatangazaga ko hari abasirikare b'Abarundi bari bamaze kwinjira muri Bibogobogo bafite intwaro ziremereye berekeza nyuma mu bindi bice bya Fizi. Mu gihe rero Katogota yongeye kuvugwamo kongerwa ku bikoresho bya gisirikare, abaturage batuye hafi y'akangaha baravuga ko bafite impungenge ko bishobora kuba intangiriro n'intandaro y'indi mirwano ikomeye irimo gutegurwa aha muri ibi bice. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere dukubita tubangura twerekeze no muri inkuru yindi nayo ihari. Reka tumanuke twerekeze Baraka. Ubu tuvugana muri Baraka ibintu byahinduye isura. Ndagira ngo nkubwire yuko ibyo muri Baraka bihise bikomera ku buryo abukomeye cyane. Abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC biravuga yuko bamaze guta muri yombi abayobozi batandatu bari bagiye gutabariza abaturage. Umwuka mubi wongeye kumvikana mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi nyuma yuko kuri uyu wa gatanu tariki 14 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka w'2026 abasirikare b'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC bafashe abantu batandatu barimo abayobozi ba societe civile ndetse n'abahagarariye abikorera ku giti cyabo nk'uko byatangajwe n'ibiro bihuza ibikorwa bya societe civile no kuvuga Force Vive ya Baraka. Abo bantu batandatu ngo bafatiwe mu gace ka Katanga ubwo bari bagiye guhura n'umuyobozi w'ingabo waho. Mu bafashwe harimo witwa Robert Tundama Yisha, akaba ari perezida societe civile ya Baraka, akaba witwa Mukindura Ali uzwi nka Aldobo, akaba ari vice perezida wa federation y'abikorera muri Congo muri Baraka, hamwe n'abandi bayobozi b'imiryango ikorera muri ako gace nk'uko byatangajwe na Luke Lokonde Etechi, umunyamabanga nshingwabikorwa wa societe civile Force Vive. Abo bayobozi bafashwe ahagana saa 3 za mu gitondo ubwo ngo bari mu nzira berekeza ku muyobozi w'ingabo. Iyi ntumwa yari igiye kuganira izi ntumwa ngo zari zigiye kuganira n'ubuyobozi bwa gisirikare ku kibazo cya bariyeri iri mu gace ka Katanga, aho societe civile ivuga ko abaturage bakomeje guhura n'ibibazo bijyanye n'amafaranga asabwa ku buryo butemewe. Bivugwa ko kuri iyi bariyeri hasabwa amafaranga angana n'ibihumbi 5 by'amafaranga ya Congo kuri buri moto. Abayakusanya bakavuga ko ari amafaranga ajyanye no gukumira no kugenzura ibikorwa by'umutekano. Societe civile ya Baraka ivuga ko ifatwa y'aba bayobozi ari igikorwa kitemewe kandi kidafite ishingiro, bityo igasaba ko barekurwa ako kanya kandi nta yandi mananiza. Ifatwa y'aba bayobozi ribaye mu gihe societe civile ya Baraka imaze igihe itabariza abaturage bavuga ko ikibazo cy'umutekano gikomeje kubahangayikisha cyane cyane mu masaha ya nijoro. Societe civile ndetse n'abaturage bo muri Baraka bagiye bashinja bamwe mu basirikare ba FARDC, abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'izindi ingabo zifatanya na FARDC gukora ibikorwa byo kwinjira mu ngo z'abaturage nijoro bakabambura ndetse bakana abasahura. Icyakora ibi birego ntibirashyirwa ku rwego rw'ibyemejwe n'urukiko. Abaregwa bose bakaba bafite uburenganzira bwo kwisobanura no kugira uruhare mu iperereza ryigenga ryagaragaza ukuri. Mbere y'ibi byabaye rero societe civile ya Baraka yari yakoze imyigaragambyo isaba ko bamwe mu basirikare ba FARDC abo mu mutwe uzwi nka Ibu hamwe n'abarwanyi ba Wazalendo bakurwa muri Baraka. Iki gihe societe civile yabashinjaga kugira uruhare mu bikorwa byo kwiba no gusahura abaturage mu masaha y'ijoro, inasaba ubuyobozi bwa gisirikare gufata ingamba zihamye zo kurinda abaturage n'ibyabo.
rero Baraka umwe mu mijyi ikomeye muri teritwari ya Fizi ikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano mu gihe intambara n'imvururu zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukomeje n'aya makuru nshuti bakunzi ba Ibendera TV, reka tunerekeze no muri Karehe turebere hamwe uko kugeza ubu ibintu byifashe muri Karehe. Unyemerere nkubwire yuko ubu ngubu tuvugana muri Karehe imirwano irakomeje. Imirwano ikaba yongeye kugaragaza imbaraga zikomeye cyane nyuma yuko ihanganishije indwanyi z'intare zasarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ni FARDC na Wazalendo, gisirikare cy'u Burundi ndetse n'abacanshura. Amakuru aturuka mu bice bikomeje kuberamo imirwano rero aravuga ko iyi mirwano yongeye gukaza umurego kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi, cyane cyane mu duce twa Chambombo na Katare. Utu duce tukaba twongeye kumvikanamo imirwano nubwo bivuga ko ngo itamaze umwanya munini. No duce two muri grupoma ya Ziraro ndetse no mu bice bya Rumbishi naho hongeye kumvikana amasasu menshi. Twababwiye kare abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje guhonda agatoki kandi bavuga ko bagomba kwihorera ku mirambo myinshi y'abasirikare babo ba FARDC barasiwe muri ibi bice. Kugeza ubu rero ibi byongeye gutuma imiterere y'imirwano muri ibi bice irushaho kuba ingorabahizi cyane, kandi impande zombi zikaba zikomeje kugenda zihondagurana abikomeye hakoreshejwe intwaro ziremereye n'izoroheje. Hari amakuru avuga ko FARDC ikomeje gukorana bya hafi na FDLR mu gihe ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buheruka gutangaza ko uyu mutwe wemeye gushyira intwaro hasi. Nyamara amakuru aravuga ko ngo mu barimo kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo aravuga ko izi ndwanyi za FDLR zikomeje kugaragara muri iyi mirwano. Mu itangazo Alliance Fleuve Congo 23 yeruka gushyira ahagaragara yashinje ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo, abacanshuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi kugaba ibitero bikomeye birimo gukoresha intwaro ziremereye mu bice bituwe n'abaturage muri teritwari ya Karehe ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ndongera kubutsa gukora like niba wamaze kugera hano, nuze kugenda utankoreye like, ariko niba ari bwo bwa mbere ugeze hano unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka nkubwire yuko rero dukomereje mu yindi nkuru igezweho. Reka twerekeze muri Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwereye ko aha muri Uvira rero ibintu byongeye gufata iyindi sura yo ku rwego rwo hejuru. Hari amakuru avuga ko ikirere cya Uvira cyongeye kugaragaramo indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Haribazwa niba ari iz'abarwanyi b'intare zasarambwe cyangwa niba ari abandi. Amakuru turuka ku ruhande rwa leta ya Kongo ariko aravuga ko izi drone ngo ari iz'abarwanyi b'intare zasarambwe ngo baba bari mu bikorwa by'ubutasi muri aka gace. Muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira mu kirere cy'uyu mujyi hongeye ngo kugaragara drone mu gihe amakuru akomeje gukusanywa kugira ngo amenyekane uruhande rwa zokereje nicyo zari zigamije. Amakuru yibanza aturuka muri aka gace aravuga ko izo drone zishobora kuba ari iz'abarwanyi b'intare zasarambwe, ariko kugeza ubu nta gihamya ihagije iraboneka yo kubyemeza. Ku rundi ruhande hari amakuru aturuka ku ruhande rwa leta ya Kongo avuga ko izo drone zishobora kuba zari mu bikorwa by'ubutasi bifitanye isano n'abarwanyi b'intare zasarambwe. Icyo izi mpande zombi zihurizaho nuko kuba drone zagaragaye hejuru ya Uvira bifite ubusobanuro bukomeye mu gihe umutekano w'aka gace ukomeje kuba mubi. Drone zikaba zishobora gukoreshwa mu kugenzura aho ingabo n'abarwanyi baherereye, gukusanya
gukusanya amakuru ku myanya y'abarwanyi bari ku rundi ruhande cyangwa gutegura ibikorwa bya gisirikare. Kugeza ubu rero aya makuru ajyanye n'izi drone ni munyemerere tuzayagarukeho makuru yacu yo ku munsi w'ejo. Byanze bikunze tuzaba twamaze kuvugana n'abaherereye muri Uvira tumenye ako ibintu byerekeza. Reka dukubita tubangura inshuti bakunzi bacu twerekeze muri tetwari ya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire yuko ibintu byongeye gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Haravugwa igitero gikomeye kimaze gutuma abantu bagera kuri 2 baburirwa irengero. Abakobwa bagera kuri 2 bato baburiwe irengero kuva ku wa 2 tariki 12 Kanama muri uyu mwaka nyuma yo gufatwa n'abantu bitwaje intwaro ku muhanda wa Mutongo Nyabyondo ni mu itsinda ya Ihana mu gace ka Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yakusanyijwe n'abantu bo muri ako gace avuga ko aba bombi bari bavuye Maniema berekeza Imisheshe ubwo bahuraga n'itsinda ry'abantu bitwaje intwaro. Bivugwa ko abo bagabo babambuye ibintu byabo byose mbere yo kubajyana ahantu hatazwi. Amakuru aravuga ko bashobora kuba ari abarwanyi ba Wazalendo nyuma yo kumenyeshwa ingabo zatangiye gushakisha abantu bagera kuri 2 bakekwaho kugira uruhare muri iki gikorwa. Batawe muri yombi ubu bakaba bafungiye ku cyicaro gikuru cy'ingabo imutongo mu gihe hagitegerejwe iperereza rirambuye. Umukuru w'itsinda rya Ihana yitwa Mwami Kitwana Nguru Serafe yemeje ukuri kandi no kuvuga yemeje ukuri kw'aya makuru kandi avuga ko birimo gukurikiranwa kugira ngo hamenyekane uko ibintu byagenze. Muri uyu muryango benshi bakaba basaba abayobozi kongera imbaraga mu bikorwa byo gushakisha abo bakobwa kugira ngo bagarurwe, ariko kandi hanashyirwa imbaraga mu guhangana n'ibibazo nk'ibi kugira ngo bitakongera kugaruka ukundi. Ikindi kandi ababigiramo uruhare bahanwe by'intanga rugero. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru ni munyemerere dukubita tubangura like yawe wamaze guterekaho bimeze gute? Ese subscriber wamaze guterekaho? Ubwo ndavuga kuri bashyashya reka mbabwire yuko twerekeje muri Masisi hongeye kugabwa ibitero bikomeye. Umuturage yarashwe n'abantu bitwaje intwaro. Ni igitero cyabereye ahitwa Ikashira. Umusore yarashwe mu ijoro ryo ku wa 4 tariki 13 ni ku munsi w'ejo rishyira kuri wa 5 tariki 14 Kanama muri uyu mwaka ubwo abantu bitwaje intwaro bagabaga igitero mu gace ka Kahira ni muri Bashari Mokoto mu gace ka Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru aturuka muri aka gace abivuga, iki gikorwa cyabaye agana saa 8 z'ijoro. Wahohotewe azwi ku izina rya Jackson Niragire, akaba ari umubyeyi w'abana 3, akaba yariwe ubwo yatungurwaga n'abantu bitwaje intwaro bamusanze iwe bakamusagarira. Aba rero ngo bamurashe baramukomeretsa bikomeye. Bamaze kumurasa, abaturanyi ngo bagerageje kwihutira kumujyana ku kigo nderabuzima cya Kirumbu kugira ngo avurwe, ariko ubuzima bwe bwarushijeho kwangirika vuba maze Jackson Niragire apfa ari mu nzira ubwo yajyanwaga kuri iki kigo nderabuzima kugira ngo yitabweho. Impamvu y'ubu bwicanyi kugeza ubu ntiramenyekana. Impamvu nyazo z'ubwicanyi nk'ubu ngubu n'ababukoze ni biramenyekana, nubwo bivugwa ko yaba ari abarwanyi ba Wazalendo bongeye gukora ibikorwa by'ubugome nk'ibi ngibi. Iki gitero gishya cyongereye impungenge mu baturage bakahira mu rwego rw'umutekano ukomeje kuba muke mu duce twinshi two muri Masisi. Nshuti bakunzi bacu
ko mwari kumwe natwe muri aya makuru kano ku Ibendera TV. Munyemerere rero nshimire cyane abantu mwese mwayakurikiye, nshimira abantu mwagizemo uruhare, ubwo ndavuga bakoze like, ndavuga bakoze subscribe, mwese mwakoze cyane. Hanyuma rero muramuke ko mugire ijoro ryiza, murindwe n'Imana. Nge nitwa Mukada, mwese bye, ciao ciao.